wanapata blackout. Hakuna kitu wanafanya, hakuna kitu wanafanya. Zile kompyuta wanatumianga, zile signal zote wanatumianga, saa hii zinaona giza. Hakuna kitu wanaona, na watakuwa wanakuona. Kompyuta zote za giza, za wachawi na waganga, huduma waliokuwa nazo, operation walikuwa wanafanya, saa hii zimeshindwa, saa hii zimeshindwa. Tunapiga shetani viboko pamoja na demon. Abia jirani yako, demoni zote silikuwa zinakudharau, silikuwa zinakuchekelea, silikuwa zinakufinyilia. Demon ya umaskini, demon ya magonjwa, demon ya kuhangaika, demon ya kuteseka, kutoka siku ya leo, kutoka saa hii, nasema kutoka saa hii, tunaichapa viboko. Siwambia jirani, hatuachilii hizo demon kabla hatujazitesa. Tunazitezea hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Nikisema one unasema fire na unaachilia kiboko. One. Unapiga kiboko vizuri. 1 2. Kamata hiyo. 3.